kurekeria murigo wa mbere wa mananasi kuthie nthi ya Israel. Dipiri Gathi Gachagua kuga thirikari ikarekeria mbeca kiri thirikari cia makaunti kiumia giki. Gavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza muthenya wa umuthi naruguritie muoronto na kinyagia mibango ya uruti wira wa thirikari yawe kwa ibinda ria miaka 5 icite tayo CIDP. Akiaria Kawira nonanite kurega kwiganirwa kwawe ni maria mbitukithirwa makimeneria yandikithia yawe ria kwithirwa yakira maria mana ubatu nyomba augite wetu kumakua ni kaborio ya kiberi iria yugite karuthaga maandamano njuma cionde kuregana na utongoria wawe. Umuthi ni ria mbere bururu Gavana Kawira Mwangaza kuonekana na munini wawe Weru ni nyuma ya ngutu kwithirwa igitamba atimena mianya muthiri murio kigatwambirie na riboti ino. Muthenya narua Gavana wa Meru Kawira Mwangaza na atongorete thirikari ya kaunti ya Meru kikurigire mubango jwa miaka 5 jwa thirikari ya kaunti ya Meru kithwe URETERI. Fantastic. Na kile mbango juju augiti bekirite nyambeca nguruki nonto nyiba kwenda ndiwega bumakao mebeja gutethira thirikari ya kaunti ya Meru. Na kione kike kia miaka 5 twijite kurugura na arua kibangi ni antu bonthe kibangi gavana kiabangwa ni mama mboga kiabanganwa ni halitingugi ba national government kiabanganwa ni MCS kiabanganwa mtu wonde lakini kena mworo tojwa manifesto iria ndari nayo nkiromba kura kana ndi campaignine ija kuga kione kigeke twina kyo kinyage kethwa gekia bilioni 500 kinyage kethwa kikena bilioni 800 wera gwarota kiroto gikinene okarota karoto konini akimuto yotigira kaunti Meru ni Rwanda agiba authority kaigana rimwe nuterero irorera tunenkanirite ikegana rimwe ala gukethro kwina mantu ja manene kemsore ne bukete antu baba ingi bambukete kwithro bena activities in those 100 acres of flood na ntobe to baba inge ntobe onya bila gura wabesuna togaikagia nono tukethwa twina factories cietu. That means Meru will be big na inyakethe itu ari na titikano ciandwa kire county komire imanenjete kwithwa cie mutandao ne jo kuthithirwa industrial park. Meru is one. Akiwa kimbango juju ndam kathombe ketho ikinjwa ni amana ithima na kinya barabara ke plan yeje na njira ya Meru itugite tukenja dam 46 dams. Currently we have 4. That's why tunapoongea saa hii kila wadi iko na barabara mbili. Moja inafanywa na MCA, ingine inafanywa na governor. This one has never happened before. Walikuwa tu anapewa yao, alafu hiyo ingine governor inabaki kwake, anasukumia mahali anataka, anaweka kalami kidogo, story inaishia hapo. Kwa hivyo tumepanga Mungu akipanua milango maana tunajua tutaomba leo. Tutapata mashini nyingine ya kushimba maji, tutanunua matrakta zetu za kutengeneza barabara so that we reduce the cost and that is the way to go. Na kulingana na Gavana Weru Kawira Mwangaza kirigiria kira kinene ni mantu jegijori ya mishara ala kwina litinguinda na kaunti ya Meru nkurukia ngiri 6,000 kwa sababu serikali ya kwanza iliajiri watu 3,000, serikali ya pili ikaongeza 3,000, watu wakafuka 6,000 na ukiguza mmoja hivi maandamano na anaenda kotini. We have a challenge maana pesa yote inaenda kwa kulipa kazi. Mimi naye nikikuja niseme naongeza 3,000 kama wengine inapiga 9,000 pesa itaenda kirai. Tunalipa mishahara tunasonga, hakuna pesa ya development. Na nani gavana agwete mbango juru ketakiwa ndine MCA na baba kiuka uju turenda kugikia monga ke ward levels kinya ward tukomba kurounti CIDPs tia ward o ward tukethirwa tukira antu nime miaka 5 ura tukwenda nikienda ward cietu antu beto tumbe kuthirwa tubaikite Weru ne ura Gavana Kawira Mwangaza kwenda na kimubango jwa tunajumia keje 5 ijite twikina ndi a booklet ira tumbi kwithwa twitha tukiumboteka na tukone mbithirikari kwenda tuthithiria gintu kia biiri so tugakwithira tuna strategic plan every ward miaka 5 tu ekari CIDP ward
aram residents ba ward kana stakeholders ward kana opinion leaders ba to karanthe ba ka mapu na document yo kinyabo na ba me subject ki public participation ndene ya ward ya mantu yara ba kwenda yamba gweta onge na pia nonto public participation na with twende na ya ward ya CIDP ekiuma mantu yara ya taombere huku makire CIDP erana na ya county yakaomba kumba kilundwa kire yo kenda tumba kubuthia priorities ngoti kya kwenda kolonto bwega na muthia thwa akiarira kaunti ya Meru kugitanwa. National government is not able to sustain us even today to twina mbesha twirega kuona mbesha cia national government mweri jwa Ithatu. Aithuru iko sawa, I don't disagree with that, but why even 2 counties? Why don't we have Fubore County, Tigania County, Imenti County, and Nyambene County? Let us have 4 of them. So what Kadhuri and Mpolo should start doing, ibete na are mbere, bamenye process yeta atia, beje to the public participation. Nkiripotera Weru TV, Mbetomo Muriuki. Mubunge wa Tigania East Mporo Abori na thiete na mbere kuga kathi na mbere gutetera utongoria umwe kaunti ni ya Meru na titikira ciringinwa imwe ya Mumeru itumika uthuku. Baria nkoroki na ugite niwe watumire munya na kinyagia kiraitu mata iteshia ona kogu gavana Kawira Mwangaza ati murema obwishite ore Mporo ambiriritie siasa iri kumenyekana muno ta kiberi no untu uria utekenetie gavana Kawira Mwangaza na kuongera mwanki wa gisiasa na nkuchanio iria irebo gatagati kao. Nkirithano gatigati ka gavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza na ruterero ruregani no rutongeritwe ni mubunge wa Tigania East Mporo Abori no chietete na mbere kuthererwa nko. Atongeria baba bariuga boba tina thina na gavana Kawira we indikira bari na thina nakyo ni utongeria bwawe. Kato kwendo mutampala etika lulu Nempala ati akitiri na nkomwera mutenonda muitetherie ngametinukia na erida yawe etamburu muti mbecha cia marathon 13 million 13 million ile ira thithe cia antu ba cancer na nwene cancer ura yandamite ndene Meru ira urere na speed ya 400 km per hour speed ya 400 km per hour inyaka muthetu utehona kwa Meru beja kuringaringa mbe wakira speed ya 400 km per hour no gya kuthwa ngavana na kaletie Meru na naragwatire mwamba na naragwatire urarora ya bioria na mbecho una raugire icha urire nike mwangira thai ate buti nike mwangira thai atigite data ate jokiretu atua. Peter Mutuma Kalembe uria wari MCA wa Ruire Rwarera no ritie gavana Kawira atigane na siasa cha 2027 naweke gutinda kwa iria antu ugwa nae gwa kanya antu barekania siasa 2027 no wambirite siasa 2027 no ntu arakunthe agweta ariwa 10 bira mbureki tote muringirete kura miaka 10 to muringite miaka 5 riu na turinio contract ko kuringa na migambo ewe noe we siasa neta 2027 na no mume mono gakwenda kuthambia Meru akili nikenda wangumbilivu na wamwitikia na mantu yara kuthii wewe mbiso mwagia na ibu ntu weta nara uweta ukiara rianto okwa Mporo oni aombirio kanjakora wacha kwa itiangalo kana tarire tianto wata nyumba kwa kipindi bora kipindi ukona bora bora kipindi ruare ndari lambere antu kura ko okuta mete kura kwa uma iko rongo nkuruki Mporo Abori nerite gavana Kawira atiwe utino wetite na no Amiru ageta na mbere gutetera amona bu atongeria baba iboretie gavana Kawira ethura ari mustari ne jombere gutetera kimera konti thama Meru na nanjire siasa mbere ku nda siasa ne uwe ukingara mantu ne aku konti thama Meru no wure utemu chameno kabudia Meru we Meru na kumwe kwa utemu chameno kabudia Meru budi mjana yomo mshameno ken no ndurenda bange bari manto ya mira na uyo batere kwetho wiki pa mbere ukiaria manto ya mira ya ura munyara ya manto ya mira ya ura kajuju ara ya manto ya mira ya ura kreito ara ya manto ya mira na bandu aba mbecha cha kuruira mira kinya wogwe ninda kinde 14 billion gita ijere tiete ke mira. Morgan Mwiti, Weru TV, Meru.
Abiashara musio wachuka ni machete bamwe na kuthie imwe kwa imwe mwanka obisini ya DCC makibira matita mawe gororia wamba orio tabaraketie musie wachuka mariuga polisi ntuko ino matikuthie mushakore magendaga madhama utuko na kijagia ntumare makugwatwa na mabitia marirekerwa na mbundi ya mbia ini ni bururu na wekere DCC tawe Paul na ogete polisi matithiritwe makithike mushako yuo tuko ni nyuma ya maandamano maruarua marema gere polisi makigerewa mabigane akari maria mashwaga Kyoto kia umwe wao Samuel Geshima na Nteto. Aringi biashara bababara ukite rukiriga chaitire obichini ya DCC muchi wachuka kularamikira wamba bakubunjia nduka brabakuga ibongerekete muno ntuguchiarua bariuga onto bobobu manete na kwegwa borichi ibatigire kurutha patro chio tugu na kurekeria amba babakieni buria patro ya ruthagwa mbere ya antoma security kana soldiers ni ethirwe ikinyibaga na kwethirwa gutina mutaratara mwega twacuthiriria nduka cietu ikiwa gutithiritwe kwina polisi nkinyomwo kurutha patro nyomba iri unona mirango ya mbere te nyuma na nkinya kuomora nyomba ukula mabiga nitugeretie na tukaomba kuthiruka gutuko na tuona kutikwithirwa kwina security nkuruki bariuga wana amba bababa watu bachokaga bakarekwa bagachoka kubaraithia kinyamara tantu kwingi kwari na mwambato wagwatire town haiete kwa umwe wetu eja ukua airwa na station tutemenyaga ni atagwapenaga rita gwacoko aume anenkerwe bill hedi muno na mbiro iwa gafondiko kuma very fast abiashara bo kuona ibandigite watchman lakini essence ya patrol very important tutikuona patrol dere chuka town na itugwitikibo batirite nonturira mutore na bunduki netetha area na kwa tukuria ru thirikari itumbe gutwikaria nikenda turute biashara kana maturegwa malemeto ni tumenya boto kulutha akiaraniria na board DCC wa sub county ya Chuka Nkaduda Hiribae na baite wira nebo kuraithiria matheta mago akibauragia bagia na ngwataniro na borichi na nkuruki gatigatika gobongwa kenda bathiria wamba bobo at least kufikia leo tuna watu 8 ambao tuko nao ambao tumeshika katika wale watu ambao wamehusika na hivi vitendo vya wizi. Pili, tuko na ile mali ambayo imeibiwa over 90% ya ile mali yote ambayo imeibiwa yote tumeirecover over 90%. OCPD Paul Kuria ariuga ikarikare merie mekai mekurukuria akari kugera borichi maiga kagita kare kwari na maandamano irio ritimite borichi bakaregeria patro cha muchuju. Nilikuta wakati polisi walikuwa wakija pale town wanafukuzwa na mawe, na hawa polisi ndio walikuwa walinde hiyo town, na kwa sababu mlifukuza polisi wakatoka town, pengine ndio sababu ya hii. Ariuga nyuma ya rwaria ruru agatigira ati borichi bakwa abiashara baba ukaria bukugana utugo na muthenya. Mambo ya patrol na wahakikishia kama mumehakikisha askari wetu watakuwa safe ndani yenu, watakuja patrol hizo. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge Chuka Egamba Ng'ombe mbita wa Samuel Geshima. Nde ya Kenya muthenya wo mundi ni tumite murigo wayo wa mbere wa mananasi ndeni ya Israel obo ciete ni nyuma ya ndionga ya Rais William Ruto ndeni enu uria ndionga iria iciarite matunda mama akiaria indi akurekereria murigo uyo ciezwa urimito emithikari nturi na ugiteri ni tagari ya nene muno na nikinyagia ni mwambiririo wa murimi wa mananasi kwithirwa agikenera ndithino ya Boniface Mongera na raribo na kethirwe agitumenyithia na kwa kagita kambere burwa ja nthiguru ne Kenya thirikari ntuko ni thuguritie mananathi tani milioni 25.6 ugweta nthiguru ni Israeli ukorokira mubango ja thirikari kwa thirikari gwetekanira kuithia biashara agikungwira Nteto jina kubirira bendera kenda kurekire muligo jwa mbere minisori meja nthiguru ne Kenya bona mithikari nturi no ritiarimi nande bedro beshokira miundene kulinga ichembe nthiguru abiashara nabo bakandule akaunti chiao no tukithukumu gikero gikonekana. If we are to get organized, we would contribute to more than 50% of the food requirements in Israel, and that is very
big business. And I'm telling the people of this country, the only business that has a future is agriculture. That is where the world is going, and want to invite everybody else to really join us in agriculture. Ugukorokira kambuni ya ndege ya Astro Kenya ikethirwe thugure mirigo mingi mananathi ararwangirwa afana ruru ili kwethirwa gita mawatho jaurore mubukethirwa buithika mwanka kukinyira kuthuguria. Astro Aviation, pongezi sana, bring us more cargo flights, because I must now need to get as a flight to take Mira also to other parts of the country. Because these other characters around here have been a big problem. So pongezi sana. Na kwatere gukorokira kuonekana wa kithima kigi kero kia mbesha Minister Mithikari Ntore na inyiritie na ugasiria nthiguru kwethirwa inyiria ni anto kwethirwa beshoka miundene. 60 years after independence, we want to go begging for food. No, this must come to a stop, and there has to come a stop by us mobilizing and appreciating that we need to bring more people into farming, including our young men and women, bringing youth into agriculture so that they can know that you must, the first thing you must, in my view, be able to learn, even when you go to school, is how to grow sukuma wiki or to grow some cabbages, because food is the engine that drives human beings, just like fuel that drives the engines of cars. So before we start learning so much English and talking so much English, then we must be able to learn how to grow food for ourselves, to feed ourselves. Thugure jembere mananathi nio na ndikethire tunyakirimo kujisture nthiguru ya Kenya na mushimano wa Tel Aviv ndene nthiguru ni Israel aria nkumio ni ekethire mwitira Rais William Samoei Ruto na pia Benjamin Netanyahu amona ma minister ba borimi kiri nthiguru sho ijire. We have 6 MOUs and discussion, and when we had that meeting with Netanyahu, he accepted and agreed that any exports going, any produce going to the EU market is also acceptable in Israel. Nke reporter Ntoshero TV kumaja kingina ngine kineke mshusho Nairobi mbita Bonfils Mongera. Tugatigana na ino ntutonishie ngene ati tuburi tungi nkoroki ya 22 nturegire kuthikirwa mere ya antu maria makwire nyuma ya kwethirwa makithinga torutani wa muthinjiri nturuto tawe Paul Mackenzie na kiaresiezwa ukariwa ndani tawe kithura kindi kina uretie kamiti iria yathurure ni rais gucunkona ikarikari kana methirwe magikarandi na atongoria makanitha nikenda kuthondeka mawatho mangi mameru maria magatumikaga nikenda gutigira guti untuta uyu kethirwa ugicokera kaire anthini ya Kenya. Nkoroki kindi kina ugitithirikari etitikiria uthukangia wa utonga wa antu na kinyagia biashara cia antu na kinyagia antu kwethirwa makiuragwa ni kiri maria makwethirwa makiregana na mendekithia mamwe mathirikari kana mena maoni nkurani kiri mauntu mwanya mwanya. Uthikori wa mere muthituni wa Shakahola ugacokera kaire kuma muthenya wa ruyu. Ni riboti kuma kiresiezwa ukaria wa ndani tawe kithure kindiki. Kwina tuburi 22 tukwirigirwa kuthikurwa na ukaburi karerekana kena antu nkurukia umwe. Mwanka ino antu maria mathikure Shakahola ni 252. Wiki hii ambayo inaanza kesho tutarudi pale kwa sababu tutaendelea na ile zoezi tulikuwa tumesimamisha la kutafuta miili ya watu wetu ambao walifariki, na hii ndio itakuwa awamu ya 3 ya kufukua maiti katika ule msitu wa Shakahola. Ria royo gikundi kiria kiathondekirwe ni Rais William Ruto gia kuraitha makanitha gikambiriria kuthiurunka nthi ingima magiocanagia maoni ma Anthony kenda kwithirwa na mibangire na nkinyagia mawatho ma meru ma nyomba ino cia maromba kenda kurigiria wamba na uraganiku. The task force which was established by His Excellency President William Ruto, the task force which will talk to the public, talk to the church, talk to all stakeholders, and come up with recommendations on how we need to change our policies
our laws and our procedures of registering religious organizations so that we don't have this kind of thing happening ever again. The people of Kenya to come out and speak openly and candidly on what you'd want us to do as government to make sure that a few people hiding behind the Bible and the Holy Scriptures of God do not misuse the constitutional right to the freedom of worship. Akiongera kindi kinaugite ni kioto kia muntu wonde kuringana na katiba kuruta maoni mawe kirimendekithia monde mathirikari kana onto ungi unde. Demokrasia yetu na uhuru wa maoni tutalinda na tutaheshimu kwa sababu uhuru wa maoni na uhuru wa demokrasia uko katika katiba yetu na sheria za nchi yetu. Na sisi kama vyombo vya usalama hatutaingilia wale watu ambao wanabadilishana maoni. People are free to give views on policies, ideas of an economic nature, social nature, political nature. Ndeba muna ugu aliuga matetekeria maandamano mandua kana nkinyagia kuthukangia biashara cia antu kana kuragana ure kuonekanire au kabere mweri wa kairi mwaka uyu kiri maandamano ma Azimio. What we will not agree to do is to allow a few people hiding under the freedom to express their political rights to cause chaos, to disrupt businesses, to hurt people, and to kill people the way we experience destruction and death in February. We will not allow. Hatu ukikanya tunowoke banini yotekadhi nako. Treat familia to unforgettable moments na Star Times. Usiwachwe nyuma. Cheki Hello Mr. Right kwa Rembo TV. Saisi tall and handsome. Ni mwanaume ni kiasi. Familia nzima ijibambe juu tuko na favorites zote. Picheko. That's amazing. Emotions. Didn't I already tell you that I want you to be mine? Entertainment kusuit kila budget na lifestyle. Drama kibao. Action ya kubamba. Familia nzima ijibambe juu tuko na favorites zote. Entertainment kusuit kila budget na lifestyle. Download Star Times on ucheki favorite shows zako on the go. Star Times, enjoy digital life. Centenary Sacco ni sako ya mwengeka na community based sako. Jagua Centenary Sacco morto jua tuni kukukire na njira kukuwa mukobo kuringa na mubuko jua kuna baite ya ndeburu. Jagua Centenary Sacco tuina mungana jua mubango jua moshara jua ku kiri urimi toko kiri urimi jabua kaoa majani na kinyeria. Jagua Centenary Sacco turi na kinyamukobo jua kidhomo juje keneta jifunza junior loan gutigira mwana wakua kudhoma tena dhina mukobo jua ngari nyoma na kinyamyunda. Nkurukia Jagua Centenary Sacco tukamenyera gikundi gyaku kanisa yaku na kinya sukuru na mukobo jwaku na mubuko jwaku kagita karionga kwa Centenary Sacco wigwatire munda jwaku ntareshia nkunga nari kadhoa nantere ikueretezera ka university rikana uri mukia mo Centenary Sacco mbesha shia kuiko na dividends omwaka riunga kirindu angishie tontereshia chuka Kenoro Motwati Marimanti na mutindo joka ngangi nyomba ya Intercity na kinyaru angiruru ero kumatimaone rujite ajatoka kombithia gwika mbesha cia kukurukira thimu yaku nekenda kumenya nkurukiri ngathimu ukurukira 0715 467 290 kana uriongere website yetu ni www.centenarysacco.org. Centenary Sacco, ushirika with the difference. Uraigwa nkumu ya mubango jothi Kenya Airlift Program ni mubango jura gutetheria aritoba Kenya kuthomera ndigiri mwanya mwanya cia masters nthigurune ya Amerika.
kwigwatira kanya gaka no mwanka withiro uri na grade ya B plain gwitia kiri KCSE na second class honors kiri degree ya university. Guchiandikithia riongera mutandao wetu jwa www.kenyaairliftprogram.com. Ofisi chetu iri Royal Business Park 4th floor Njorincheke Street, Meru Town. Turingire thimu gukurukira 0703 509 493. The Kenya Airlift Program, empowering Kenyan students. Hatuthi na mbere na Nteto cietu. Munini wa rais Rigathi Gachagua na ugite thirikari cia kaunti kambiriria kugwata mbeca iria iracereretwe cia mweri wa kana maria bakambiria kugwata kiumia giki, akiugaga inu cingi cia mweri wa gatano ikethirwa ikirekererwa tuikinyira tariki 19 ngwataniro ya magavana nimethiritwe magiteta muno nontu gucererwa kurekererwa kwa mbeca ino unturia wethiritwe ukiritia nkinyagia mibango ya thirikari. Anthony Kathinya na inu kwa mieri mituku itithia na mbele bwa thirikari ya matura bwithiritwo bwithi na nene magavana bamwe ta gavana kaunti ya Nyeri bakithitaga kwinga kaunti ni kwaga mbeca kumane na musemanio wa umndi gatigati ka thirikari nene itongeretwo ni munini wa rais Rigathi Gachagua, minister ya kigina na magavana batongeretwo ni mukarigite wao Anwa Iguru kwina Weru bwa thirikari ino ja kaunti kuona kigina kira gitikirie ni thirikari nene. Welcome to the Hustlers Mansion at the invitation of the new tenant. Kulingana na munini wa rais Rigathi Gachagua, mbeca ilitenenkanirito ke thirikari ja kaunti ja mweri wena kethiro ikilewa kiuma giki. Mbeca ja mweri wetano na jo kethiro ikilewa mbere tariki 19 mweri jwa kathandatu. Mbeca ja mweri wethandatu na jo kethiro ikilewa mbere ya muthia mwanka wa kigina ile tariki 30 muthia wa mweri ojo. We have explained to the governors the strain that the National Treasury is undergoing, and they have understood, and after lengthy negotiations we have agreed that the National Treasury will disburse by the end of this week monies owed to the counties for the month of April. We have further agreed that by 19th of June the money owed to the counties for the month of May will be disbursed. The National Treasury has given a commitment with no guarantees that we shall do whatever is possible to try to raise the money for June before the end of the financial year. But if that is not possible, the counties have been requested to bear with us. Kulingana na munini ujua rais kigina giki kionde kila kibatili kuliwa kithirikari ino ja kaunti ni bilioni 94. The amount disbursed so far is 305 billion, and we still have an outstanding 94 billion that is owed to the county for the months of April, May, and June. We have agreed that governors will have 2 weeks to interrogate all pending bills and ascertain the ones that are payable and the ones that are not payable. Kagita gaka kile musemanio ojo munini ojo rais na uliti thirikari ino ja matura kugwatana na thirikari nene kiliko thiria nsobi ja ibango ili kuruga maturani. We'll be proposing through the COG a multi-sectoral approach to issues of licensing so that the National Police Service can give an input, the National Government Administration can give an input, and NACADA can give an input so that we can bring some sanity into the issues of licensing. As the national government, we are willing to have a discussion on how we can partner, how the national government can try to create a conditional grant to a certain extent, and the county government can do the rest so that we establish rehabilitation centers in each and every county. Munini ujua rais okagita gaka na ultima gavana kuma kaunti ile yandaga kawa gukinya musemanioni ulokethiro ri kaunti ya Meru na ulokethiro kialelie thina ile ikwinyiria kimera giki. That conference is very, very important, and we do urge the governors and the CECs from those areas to attend in person. Kuma muji muneno Nairobi, Mbeta Anthony, Rangi wa Kathinya.
Kuri na mauntu maria maraithagirwa ni kenda county iganwa na kwithirwa igiciara county ingi enjeru one kuringana na wakiri Lucas Kobia uria akuga thirikari nithagirwa kiraithĩria muntu mwanya ta mibaka wingi na unyibu wantu na kinyagia ni obisi ciegana cia thirikari iribo na bamwe na muntu mangi mamengi maria akwathira gutumbika Nyambene gutwikithwa county Thaa ino taburia gukwendekithwa. Dennis Mugendi na niretie na wega taririe. Nyambene county ni ithwani urithiritwe ririkiri baba ingi ba akarinterene cia igembe na tigania tukune cia Nandi ona kinya auga tene ba kienda county ya Meru iganwa ciuma ijiri ni Nteto kinya siasa bamwe ba county iji barumiririte na gutambia nkuma. Hii ni county yenu, hii ni county ya Nyambene ambaye mimi nililala usiku tukapropose hii tukiwa na Mwenyezi Mungu, wakasema kwamba Nyambene itakuwa county 068. Sorry 048 sema 048 Nyambene county 048 Nyambene county tokiakuwa toewe Nyambene county tendwereo ne itare kinyetare antweko watu Meru turandoa wengi sana 1.6 million. Namba cheri kwa jage population yeu itovecha kidogo, pesa kidogo sana. Na ndio tumesema tukipata kaunti mbili tutapata pesa mingi zaidi hapa Meru. Nkuma ithiri twikiamukirwa na njira mwanya bamwe bakauga gutumbikana na bangi kuombikana. Tukagua uchenjia Meru Nyambene ye nimoreyere kutebwa tethai tuteribanga katukaibanga muntu atoka Lonzo Musyoka na atongererie muswanda ria tware ambimbi yai achainirwa muntu atoka maka maore embungo Gembe North muntu atoka John Paul Mwiri arwe Gembe South muntu atoka Mutunga muntu atoka Raim ba muchainira bonde na araike muswanda yuna yarewa kwa ugethe yorero yukumenya kembimbi yai Thaa iyo miawe tatu twaraniritie na muthomio wa Lucas Kobia uria ni wakiri county ya Meru ariuga Thaa iyo tiri ukumbikana kuthithwa county ingi ni untu bwa itumi mwanya mbere buru kamiti ithurano na mianka tayo IBC no mwanka ithiro niyo ikubangania na yakenyite bangi uria kubateretwe mantu ya sheria ora tumba kuwa ni ati kwina Nteto process mbinge irabati ukulukira kenda Nyambene county createwa na process yu utekinya emwe yamba kuthithwa. Number 1 kwithira kwina public participation. Apart from public participation kwithira kwina feasibility study ya population ira ndani ya area fulani au nio anto manto ya laswa yakaorwa area fulani na sub county yana area fulani na constituency yana area fulani na population yana hata area fulani administratively na institutions ikari hata ndani ya area yu. Number 2 kwina ofisi yetawa IBC eromerete Nteto cia kura na Nteto cia boundaries na any alteration ya boundary ni mwanka IBC ya involved automatically mwanka thai ntewetikia IBC ye properly constituted na ni untu baja jonde ithwani ule Nyambene county ni rwiro rwa nkunia utino rumba igukinya ki maoni yakwa na kisheria mantu ya kuwa Nyambene county bwithwe thai ni mantu yatumbikana kisheria nontu structure sirasi bati kwithwa sirio cia kwariria Nteto yu uteyo ere kinya emwe institution ira yetwa IBC institution yu thai it is not properly constituted na itemenya koloma ku undertake any action. Dennis Mugendi, Weru TV, mushini o Maua, county ya Meru.
Abisha wa thirikari kaunti-ini ya Tharaka Nithitawe Ibrahim Muthengi na uritie akarima Tharaka metere mwanka kiumia kiria tuthiete mbere mendia into ciao cia migunda iria makethete. Ariuga thirikari nene na nginyagia ya kaunti magwatanirite makethondeka bei na thoko ya maketha mama muno kire maketha ma ndengu na mabroka na mone mauritwe gutiga kugurira murimi na bei iri nthi kana bei enku into ino ciao cia migunda namo arimi makiuragua matikendie maketha mao. Polo Kabithiga taririe. Nandi Ministry wa Tharaka South Sub County Bwana Ibrahim Muthengi. County government ne kuga kendelea na mbere wa support like-minded partners baraba kuya kenda tomba kuwatanira na to ensure antu betu irio biao biesa sawa. Rather tayari Gavana Njuki na aranirite na thirikari nene ni kingo arimi bandengo bomba kugurirwa na bei embega. Na the weekend the governor bakomana na president na naritie mantu mandengo kuya kugurwa kiume giki. Koguo arimi betu barakwe na ukame na ibakwene room brokers baraba iye bakaya kwenderia thirikari menya bwendie thigwereke mwarimo mwira ko watire ntugo ciere Ithatu toyetinya gutangaza ambassador ya county bando by exercise resilience. Also I'm calling on teachers to exercise resilience kiria ciari beto batharaka batikaya kwendia ndengo na asara nunto thirikari ne yete kugura tabura gavana wetu araugire na nikenda antu beto murimi atakigwata asara ya kurima ndengo na thithino mbi wendia mukebe 60 kana 70. Akiuga ndengo chithiritu ikiguragwa na bei ya nthiguru buru ima broka. Ndengu in double za cash club and also a fund club. So bukona burabu medoketa fund club wafindaga plate for plate that would really help out asiari beto baraba kwenyeru brokers. There is no time in history ndengu has ever been lower than maize and lower than other grains. Only this time around that everybody is shocked that maize is more expensive and beans are more expensive than ndengu. So we want a lasting solution to this so that as the government comes in, also we have private sector and then NGOs also and other people from other organizations still trying to find a lasting solution for ndengu grains. Aretio ukirikirwa manekura ikwithiranitwe inkiama ya IS iranguruki kanda na yura mona kiathu ntereche Tharaka bagitseria bura bagateithia community ya Tharaka gukurukira urimi na go sustain environment yetu nkubaoria kaire patusererie market ya ndengu kathe atuna markets mbingi ikuruira ndengu ya guku iro ndengu yetu igaitia yumegana kana ikinya magana mairi na intamega atwika ni kwendeka muno nonto very few areas ciombaga ko sustain ukuri bwa ndengu teka Tharaka guku na few other areas in eastern part Okambani. So ibunkwa inkiama ira yethiritwe ire ya kiguni kiri mugongo uyu wa Kagita na Nkurukiko Baringa Njeki anene kiri muturire gwao. A number of projects that have been implemented in Tharaka that includes gravity irrigations project funded by Swedish Mission Council that has helped over 220 farmers run irrigation schemes. We also had the school feeding program. We used to call it Plate for Plate that helped 37 schools. That includes over 10,000 children access lunch during the day. Realized because of the climate change issues, there was never enough rain. People keep on borrowing food, begging, and then when it rains a little, then they are able to plant food, and that food was never enough. So we decided to do a gravity-driven irrigation. Nkiripotera Uru TV kumantereche Tharaka Bitwa Paul Ogwakabithe. Nyuma ya biashara maremendagia nkokere iwanda cia majani kiume kithiru kuga matiendi nku cia ukairi nuntu marigurirwa na bei iri nthi na methero makiuga mo matitikiria bei ya 1,700 riu munini wa mukarigiti wa factory ya Kiunyu niwe gwara nkusi na umeretie na kuga mo matikumamenya na nkijagia kethera kwina nkushanio makethero makigura nku kiri kaunti cingi cia nja. Ntabutu kwirwa ni Mutugi Kare.
kiumia kithiru nyuma ya ikundi kia biashara barabendagiria factory cia majani nku bakuma kaunti ya Meru, Tharaka Nithi na Embu guciumirie na kuga bo batenderia factory cia Zone 7 nku kairi munka bongerwe mareijora bagurairwa komete ni untu bwa gutugurira nku buthuku twa compare na factory ingi na ja Nyeri twa compare na Bomet. Nyeri barigura na 2600 batwe tukigurairwa na 1750. Manager uria agatuma ngari ciake on the field puria bugekarika in the field atigacioke kura mwana wa ruri turenda nko sitia 2700 untuned na soft tuned 2500. na Nteto kiaria na munini wa mukariri gituwerekeria ba factory ya majani ya Kionyo ura ni gwara nkosi wena ugite kundi kiu kiaragia bati ukimenya buru ku gikundi gikuga gikundi kienda ya nko factory ntakerewa mbati kedra anto ne achori na ikarata ba munta anta binbeba chwa antu bacho agembesa bwega kedha bana ngaringa na chiarori chiao ina registered ina kina mite mwitu ina bandite mwitu jo batamaga bainderia factory ndenda kumenya na batama nko chiao mite bandite yao bainderia factory totona mite ukoroki nkosi no ugitete omwanka endia banko bagurira nko chiao ni factory cia naja no bende kinyago ntoko kungi na nkoroki akiuga baba gorera nko mtu kyombe nko chiao sa factory mtu twendagiria kinyende na mite kwanta magame ba maguta intamanke ndia bakejera na terasima wetogurwe nku factory ya Kionyo terasima ogurwe nku factory ya Weru terasima ogurwe nku factory ya Kinoro no umena nku chia ku etokende Nairobi no umena nku chia ku okendi Mombasa no kagurwa mbesi ibui kuna nde eje ngusiro ntokomea tontu batwini antu bagura nku batema nku batwitira tatu kaba muntu akobana ena mite yewe tugeta tugatema na gatinga getu twakamata na rori chietu tuija factory na karwambia chia wao ntukuye kana runene mudiene nkosi no ugite kaingi kinya factory jishemiunda yao ira bethagira bandite mite ira bagita gaika nkono ntukuthia majani jendaga mwankijwa nko nyingi factory chidwa china mite yao jabatu tuturia mite yetu na itutire minda yetu na tu minda yetu ituria na bwa mitungo mite twande mitera kubwa na itugura minda na gwetu tugita minda 21 acres na barugo na mite bujaga na no tukwana kwanda mite yonde ile kombo go supply factory yetu ya Kionyo na nkuto ntonko itenda kana factory mono no ntubwa withering na ikenda kana terojo te auke tukenda nku magishigo mbunge kia Southiment nke report rande to Weru rea kwa rieto ni mutugi kare Akoroma njuri ncheke kuma nteresi ya bori ni maugite makagwatana na thirikari ni kenda kuruwana nchobi ndegeni watho na nkinyagia kuiga ukaria matora ni matongoretwe ni mukariri wa Utawe Enrica Imenyi ni maugite utumiri wa mbogita niko kaumoga kanene kawagagia uri kwithira ukionekana makiuragia akari kumagwata ambaru na nkinyagia kwithagirwa makemabirira magamba bantu bakungaragia kotini nuntu kotini gutumira ngarama inene nitabutu kwirwa ni Kevin Kimathi kaitene kau thirikari ciumitie kuruna nchobi cia ibango na ira ndegeni watho maturene riu atongore bakanjwe njuri ncheke bori west batongore twimukaririgite wone Rikaimenyi iba ukiririte nchobi jibakiwa ya kuribe ibangite ko watia thirikari ndo yeni ontuka yete kire burukire yana baba ithi mantu janchobia na betu bakuthuka bari banini bari na bandaka tontu bugwa kurubara aciari na kurubara aciari bana baba bakaragana kema kwegita rionthe na itukuria thirikari nayo itikirie kinya kurubara babachiere bathithie ikundi bia kubonia uria tene gwakaraga nuntu Ameru bakaragia antu banini na antu banini bakithaira baina ndoni mono rira bagwita njirene kana menyuirene yao na matune jandiunga ciao turi akuru banjuri tukwaraniria na gwatuika twathithia gikaro tukarendeguru tubanganie kwithwa kuna program ile kethwa chigitethia yuthi yetu kenda yumba kwebana na ndawa cia kurebia no ntu ichi kuthukiti mono generation ye nini the boy sound ena thina mono kwou tukurikana mweshimiwa na atwana utunga mkono na turi amwe nawe kwou tukathithia program yu tukarendeguru nikenda tumba
kwariria ntura cietu uri ikethirie kara Nkulugi kiriboko ni okaria muno thoko ni antrimiti wa dine oye ya kibirichia mantu wa security inkona twaibanga bwega turi akaji no tutuna nyomba 10 twina demonstration ntora na thirikari nene no tu ibo ene mantu jonthe ma kinya mtu agwatoka na thithua mbere utuomba kuthithua ria kwina security akwi muntu gaikagwara ko batere kenda ya punishment mantu wa security kwina thina ya campaign askari ja kathire nya miaka 2-3 kinya weto report ofisi nerea antu na menyanirie na mikore area antu babangi banchobi kuwote action ikajukua na kinya weto report ugo muntu agwatwe utumba kuwatika kubatu tubindeka tutumire antu basoboiga ngarame kanenia kukesire kuona waikia aje ngarame nenia watigana neo ko mwambora kagea inya kenge batute antu ba security area je ite muno ite shanga na nkithugania itugerwa chencherwa security afuta kinya mwaka omwe ite muntu akara miaka 5 na kaandiki thirikari menyeria akaere janje wari na bungi kaimenyikire thirikari kiriboko ni witi na mbere thoko no weje na muno kiriboko ni otiro mamba yare mainge ya kuruba kanjwe njuri ncheke maturene twaromba bara intimate market nonto tukumbo tonyeka tukuromba ngabana MCA bachora batuthithiria barabara we market mono kiri community itikwerewa barabara ketha ni ngabana kana ketha ni MCA ka ketha ni MP kwou community irende thithwe ngugi ni wananchi bato ata eshime bato atarire kwa wa eshime bo watanire bamenye market yetu intimate thuki nonto tutukumba kugura into byanduka ngari tukumba tonya market kwou kiwika tukuromba kithwa kirio au ange tukwariria na twamenyithania ndene ya Weru West sub county itwenderete na magamba yetu cha utetheria antu banyia ngarama ciao antu ogita kotini bakeja twabathikira turakuru banjuri na tukathira cases ciao reportera Weru TV kumaburi mbita wa Kelvin Kimathi ne wega nontu kona kanya kurumira Nteto cietu cia muthenya wa omonde inkwendere utuku umwega mbitagwa Christine Wanjeru na monanirie wetu mathithio ni Maureen Kome utuku umwega.